Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, sirentuk ifengan ri afkaturate. Ri lalan na yewat iwatu cinampa melo siki macurita-curita ogi. Ri ceritana ogi ri batuan nada yang nari tu judulna komandangi minum kopi. Ya mega curita-curita syara ada curita milik curita matu. Nekia sebelum ifatar curita ajak yolo ajak terlupaiwi untuk subscribe ki iyewe afkaturate sari kwambangi tulis siruntuki nariko kasih video baru waplo wodinga masih irita nasaba nariko ta subscribe channel afkaturate wodi ta bantu ya senah nah itu si bantu-bantu se diwi apa namanya fasilitas untuk runtuk riasangi apalang wodinga mana runtuk apalang ya. Alhamdulillah riwan ni macurita kakasi curitana menrek makapala si bawa menrek mangotobes. Megatona ro komentar rong kato naro makada lucu, kato no makada de. Tapi megangi makada de na lucu. Makada yewe cerita lucu pale yewe na wasing ya nasib perkawinan. Kato no rumah kada mapodi minasing ulem mita inasay kato no makada maaf sapo dek na lucu acara mabawa ni nasing ngidi iya kan kamamatu seo watun na macurama ki ya isalingi wi macarama siki pura siki macarama macerita lucu siki uding amma kita terhibur apa makasih tu koto si hibur ki sari komang na wadit tadeng rosarai namo ni cedek ya. Jadi ia romela cerita yang pertama judulnya Komandangi Minum Kopi. Tiga si Komandangi Minum Kopi iero angka waktu ero to si pu bene agasenne to libine suami istri suami istri ero ternyata iero lakenna angka cewek na macewek na iro ki HP na nataro asan na cewek na tenia asan na cewek na nataro aga no ki krona si komandan jadi nareko mat telepon iro makun raye nanita iro beni na makare pak nasi komandangi mat telepon inaresi kasih lakin na ya, berhari-hari seperti itu angka manangkana sewa waktu iro mat telepon si iro komandangnya mat telepon na komandangi kebetulan kele minum kopi na tama di kamar mandi ero lakin naro jadi ero kasih bene na tudan ni di kaderana ero angkai kopi na taro kuro mita kuro kamar mandi lakin na mat telepon komandangi pas mat telepon ero komandangi maaf mat telepon di na merong maka ero bunga na maka komandangi ji mat telepon lo waka inasi maci amani komandangi di wakai bahaya tuh nasi pak komandangi ya kemanang kaponting nasabak lakin na mita di kamar mandi nakak maniro telepon na komandangi nakak niro telepon na komandangi maka de bini na tabe komandang angka nasi di kamar mandi bapak mati ero makun rima kara komandang iya nasi candrina bapak macai maniro bini na masuk ni pole kamar mandi lakin na maka pak mat telepon yung komandangi nasi alhamdulillah tiga ni pala komandangin nasi ngaro komandangi minum kopi ternyata na curukangi ko kopi erul HP cerita yang kedua ya nari itu angkan waktu ro tudangi botim parue si bawa nenena jadi iya ro botim pore tuli macurita nih macurita makada bene ternyata pala iya ro nari botim paru tawe liwatnya mena liwat nasi sumangat na nasi memat tu na
onro sumanga na nasi madari kiro si safi lipa de seding nari kubutim paru tau we. Iro macurita no makoro ko yolo na nenena. Tapayro nenena kan de to na melo icau. Dito na melo icau. Macurita to iro la minena makada. Oh makumimat tunasin na kubutim paru tau we. Madariki si safi lipa de sedingi. Tapi iko si safi lipa mo de dingi si bawa lakemu. Apo iya onna onni si safi isi buku kak pungajimu de dingi. Agaro. Ya, batuan ada teman-teman. Pelajaran mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, poleri komandangi minum kopi. Agaw diyala kuro sebagai agurung, yanari itu makada rifajokai ritela sifa melempu. Ya dia kata makada jujur. Ya pakoti mak balle gitu engka matu sewa waktu iru dia sange balle mompoi. Ya nariko mompo dia sange balle bahaya efekna. Paden denre ro. Wah itu tahu nih kasih nasabah komandang itu mau telepon nakak ternyata pale candrin nalakena. Nacuru kak kopi ya. Nah, musuh nalakena makan minum kopi komandang. Ya, yang kedua agak dia lah guru maka iya tu pale koto syalibineng mesti si puji-puji ki si purenu ki mapamula botim paru ki letu macua. Nah sabab ma biasa ya ruti botim paru tawe liwa sumanga na namoji tega melo joka nantara to benena. Cek de matu ta gesenne tak butuh aja nama kadesi. Weh kenapa ki sayang hati-hati ki. Aru ko botim paro tau we tapi madari itu ko botil lame tau we. Narek kumelo jokano kato nasi gonci motor ikut kato nasi anu ikut jokano celelemu. Dek na melo gandeng na sama macuani kasih benena macuani pasangan na. Ya jadi makutani mani bulana makara magero pa denang kata gandeng fo ngajiku makun reye. Nasing masiri kan nasi gandeng ifang ngajimu pak nasi ngamani tahu sanreme mana gandeng hi nasi si sanreme mana kasih fungaji makun reye padahal pura mato malolo riolo watun na malolo liok batena mapoji cede bawang anunna tapalangona tapalena maselang nasing hati-hati ki sayang hati-hati ki aro tapi ko boting macuani narik kode na taneng ro dendelo si poji-poji narek ko tak butuh kasih aja nata pangrate game tojik mu taruh matamu agaro. Jadi itu hikmana dan artinya pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita itu maka itu pale kuto selibine mapamula botim paru letu boticu artinya dari muda kita sampai kita tua tulis ya perlu ki tulis si renu ki tulis si purenu ki tulis si aga sene si puji-puji ki tulis siap perluan kina samanna tak iya roga gaye iya itu siap perluan dari botim paru botil lama nih botil cuani dek na siap perluan sehingga dua nih tas sedin nama nih kamara na fungaji makun rai itu kamara na fungaji burane itu jadi maka dairo maka damma nih ro botim paru na sing oh ternyata file itu di sela ya libining iya man itu siap perluang waktu kami malolo narek koto pada majuan adek na siap perluang itu kan bisa menimbulkan efek kepada pengantin-pengantin baru. Jadi mesti di botil lama botil launge mapitaki contoh makasing ribotim paru maka ternyata vale mapamulik botim paru loti botil laung bahkan sampai tua tulis siap perluaki. Mapakoro kapang cerita dilalan na iya waktu cinampa tanah podo engka aguring wat diyala ya namo kasih dek na lucu acawa muki ya apako tatahang itu cawa tau di ngamai aja kemana mompo ilasa iya mi kasih cerita-cerita lucu di ngamai natat desarai yang kemana masara-sara cek dek ya di ngamai natat dengero sarai kurang maring kalinga cerita-cerita lucu makon kapang saya Suprianto pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.